لروجلات ناوین کو اف بسالان شر و آلوزی بداوی نبوین نهاجی لدیجی نبونا خدمت گزاری نبونا درفتین کار غیران آبوری و گندلین دنا و حکومتی دم لبغدا و چند باجارین دن این عراقی و به همان صدمان للبنان خوبیشاندنین کو دمه جود مهدا دست بکرنم حتی نهاجی بردوامن او گشتان العراقی بنا صدام مرنا 250 کسان او لبنان بنا صدام دوج کاربردان سرک وزیر وی ولاتی و که پیلا دویمین یا بهار عربان تی بناو کرن لسروی مجاری لانقره پایتخت ترکیه جیم بسرکشی ناوند لیکولین روجلات ناوین اور سامیم لسر انجام او باندورا خو پیشاندان عراق و لبنانی پانل کات اساس کرن د دسپیکا پانلی د سروکی بشا لیکولین عراقی بیلگای دومان کو اور سامی داد خبتم راگهاند کو ادیگل عراقی جهر تشتی بیزار بویم او او گشدان د دواری سیاسی و جواکیدم گوهرنین مزن بخورا بین العراقی Artık hani Irak halkı dayanamaz noktaya gelmiş durumda. ادیگل عراق بیزار بویه ji sala 2014 حتی 2017 ji ber Daişê niha jî ji ber Gendelê nebûna xizmetguzariyê û hevrîkaniya Îran û Amerîkayê ya li Iraqê êdîgel her deveran rabûye ser piyan û narazîbûnên xwe nîşan dide. Ev xwe pêşandanan wê bibe sedema destpêka guherina Iraqê. Eger heye ku hilbijartineke pêşwext bê li derxistin, bingehare veberî û yasaya Iraqê bêguherîn. Ev prose ji serî heta binî derê li ber guherina Iraqê veke. Lê gergavên rastnayê navêtin pêşiya Iraqê rojên rageşene. Karşı çok ciddi bir söylem. لیکولینر دکتر مصطفی یتیمی کو بروجان دنا خو پیشاندن لبنان تابویا جی دیار دکه کو د دیروکا لبنان د یکم جره کو نزدیک 2 میلیون کس به همان مبست لکولانن او او یک دی باندور لوالاتن دردور رج بکم او اگر دسپیکا پیرا دویم یا بهار عربان جی هیم Lübnan'daki gösteriler aslında خو پیشاندانên li Lubnanê didin xuyakirin ku protestoyên bi daxwazên demokratîk ku di sala 2011 de dest pêkirine rojhilata navên tu caran bi dawî nabe û ev geşedanên li Sudan û Iraqê herçiqas navxweyî bin jî dê li welatên derdorê jî bandora wê hebe ji ber ku gelên rojhilata navîn bi heman kêşeyên re rûbirûne kêşeyên gel yên civakî aborî siyasî ji aliyê saziyên dewletê ve nayên çareserkirin ji ber vê çendê jî ev xwe pêşandan pêl bi pêl dê mezin bibin. bu iki ülkenin birbiriyle etkileşimi. د پانلی د اماجه به هاته کرین کو پیوست حکومت عراقی تایبتی پیوندین خوین به حریم کردستان را گورتر بکم او جبو آسایبون عراقی بالکشاندن سر گرینگی هفکاری بغدا او هولیریم هر وها به همان مجاری سروکمار عراقی برهم صالح جیم سردان کردستانی کر او به سروک حریم کردستانیم سروک وزیر او پارتین کردستانی رم جبو به جهانین داخوازین خو پیشانداران پاراستنا مافی کردان او لبغدا یک دنگی کردان لهو رونشتن ورال ادیشمیش کردستان 24 انقره